الحمد لله رب العالمين، جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم الخيرات ليتنافسوا في الطاعات ويستبقوا بالخيرات لينالوا جزيل الثواب. جعل الصيام من النار جنة وإلى الجنة وسيلة، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه وبعثه إلى العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. وأشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله وعبده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، أيها المؤمنون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته في السر والعلن وفي القول والعمل. إن من اتقى الله وقاه وجعل الجنة مثواه. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في القيام بأوامره واجتناب نواهيه، فإن ذلك سبيل النجاة والفلاح. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أننا في شهر شعبان، شهر كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في أيامه، كما روته عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما من شعبان، أو كما ورد. بل ورد عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان وربما صامه كله، ولكن لم يصمه كله. والعرب يطلقون الكثير أحيانا على الكل. ما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر غير رمضان، ولكنه كان يكثر الصيام في شعبان. فسئل عن ذلك فقال: ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس. فالجاهلية الجهلاء كانوا يعظمون شهر رجب، والمسلمون يعظمون شهر رمضان، وبقي شهر شعبان مهملا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الأمة بأن الصيام في شعبان له فضل. وأيضا قد ورد أنه قال: ذاك الشهر يرفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما ورد. إن يأتي الله سبحانه وتعالى تدل مولد توبد سيدي الحمد يتهد en yettimo o waɗani e ɗe mofte nelaaɗo ɗo, mofte ɗe o suɓi, o suuti, o hertinani moƴƴereeji heewɗi. O waɗani ɗe mofte ɗo fewndooji, dabbundeeji ma settooji, ka moƴƴereeji ɓeydotoo fii yo ɓe foolondir waɗugol moƴƴereeji ɗin
yoɓe ɓurondir waggol dewe ɗen yoɓe ɓurondir ɗuɗɗingol baraji ɗin e yetti Allah subhanahu wa taala ɗum ɗo ko moƴƴere nde wonno enen gurdam men ɗan juuta si eɓɓinirama e moftadi attinoɗi ɗi wuranoɓe duuɓi temeɗɗe joyi duuɓi temeɗɗe jeetati duuɓi wulure enen no fanɗi e no fanɗi e meɗen heɓoɓe duuɓi temedere Allah subhanahu wa taala waɗani en occasion ji waɗani en fewndoji waɗa seeɗani heɓa buy no jeeya e ɗin ɗon fewndoji ɗi Allah watta subhanahu wa taala settoji tawa si a wakkilike ɗo sottay a heɓay buy suumaye e fewndu hajju sappo arano ka donki a waɗay seeɗa heɓa buy فمضاعفة الأعمال إما لشرف المكان أو لشرف الزمان golleji ɗin joɗɗi majji sowegol waɗi pus multiplier laaɓi boyi ko watta ɗum ko imma hara nokku ka waɗɗa ɗen ndewe ɗo no teɗɗi ɓuri nokkuji luttuɗi ɗin wano waɗugol ndewal ngal Makka e Madina julde wotere nde juuruɗa Makka si Allah jaɓide no ɓuri julɗede guluji temedere ɗe juulɗa nokku go tawna Makka na Baytul Maqdis siko Madina no ɓuri wulure ko juula harana Makka na Baytul Maqdis ko Baytul Maqdis no ɓuri temeɗɗe joyi juula nokku go juulaɗe nokku go tawna Makka wona Madina wa kadhalika fi sharafi zaman e ɓural Allah no somira baraji golle ɗe golluɗa ɗe multiplier ɗe laaɓi pus si tawi fewndo ka waɗɗa ɗon on fewdo ɗon no teddi ɓuri fewdoji goo on zamanu ɗon no teddi ka Allah ɓuri zamanuji goɗɗi goo wano suumaye ɓe gandi sappo sakkitoro suumaye on leyre ko gadirino e makko kala golle ɗe golluɗa golle moƴƴe ɗe golluɗa ñande leyre ko gadiri no ɓuri ko golluɗa sifa nden ɗo golle e nder lebbi wulure halla e to gadirana majji ɗum ɗo ko nema mo Allah hertinani ɗe mofte ɗo ko woni kataɗo wona ronkuɗo heɓde visa tu yawgol Amérique ma yawgol Europe ma yawɗo soodo e marchandise addi yeeyiti gaani ko soodi ko ɓe nakari perdi o yalti ka marché hayso ɗum ko e kata jeeya kono woodi kata ɓurɗo ɗum kata hombo ɓuri ɗum ko fewno ka tawata no weeɗi heɓugol baraji moƴƴi a waɗay seeɗa heɓa bus joɗɗa fankara aɗa ɓari baraji an ko a kataɗo wallahi ko a kataɗo sabu ko ɗum ɗon haandi ɓurondirede Allah wi wastabiqul khayrat waɗe tiro e waɗugol moƴƴireji wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin waɗe tiro aɗodire waɗe heña heña fi heɓugol ɗo aljanna musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen e sabu ko suumani koye ndun wonɗen fewɗo ɗo ndu ɗo innama sabbordu ko hondu heetta e mum si tawi sabbama sabbaɗon aray ko taƴƴina ko sabbaɗon tultata no wawi ɗum tultude suumay no wawi tultude few ɗi kala ɓattike darna no wawi darade hakkude suumay si darna derke hakkude suumay e suumay e tulti kono inchallah ƴetturi Allah taala waɗan hen ɗum suumaye ko ɓatti ɗum ndu lewru ɗo lelaɗo meɗe sallllahu alayhi wa alihi wa sallam eno heewuno hoorugol e may o hoorayno ha fayda o hoorandu fof nene men Aisha o maki nelaɗo no hoorayno e ndu ɓuri ko hoorayno e lebbi luttuɗin fof si wona suumay o maki ko hoorita e ndu waɗi ko lewru ndu tawata yimɓe ɓuri no wersini e mayu hoorugol majjiyankoɓe no teddinno raajibi yimɓe bida ɓe no teddin raajibi no hoora e raajibi no hoora ɓuura e raajibi tawa ani woɓɓe hoora e raajibi fof woɓɓe hoora buy e raajibi jumɓe ɓen yimɓe annduɓe ko faalaɓe ɓen no wakkili e suumaye ɓe hoora e suumaye ɓe naafa e suumaye ɓe waɗa sadakaji e suumaye ɓe janga alquran e suumaye nde heewɓe ɓaɗa e suumaye kono sabu no suumaye buy haray no wersini woɓɓe inne komi wakkilo ɗo kisa mi recharge ɗo moƴƴi mi ñaama mi itta kooƴe mi soƴƴa mi ɗumanno ɗo fi préparagol suumaye o suumaye na préparatake ñaamugol buy reedu sa ñaami ɗo hannde ko ɓuɗɗiɗa hannde ñaamugol won si woni janngo a ñaamaali
asike bi Allah tagu ma nya ina musibe julbe teddude wakkiyode Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴike meɗen waɗani en dewe te tawata baraji majje no ɗuuɗi yimɓe moƴƴo ɓe attinoɓe ɓe honɗum ɓe ɓurdi en kamɓe ko ɓurno mafinde ɓe ko ɓurnoɓe aninde susi maɓɓe on ko fiino bakkatuji maɓɓe yaafore e no ɓe naati aljanna ko ɗum waɗi goɗɗo go ari tawi laaɗa hadise abi umama o ari o wi nelaɗo akhbirni an amalin yudkhilnu ljanna wa yubaidni min annar qala laka bisiyam oɗo gorko ari o wi nelaɗo miɗo faala ya yeytolan golle ɗe mi gollata tawa ɗen naada e aljanna Allah waɗa e sabu eɗen ɗon mi naata aljanna mi daɗa yiita yeetinɗe golle ay neɗɗo ko maaɓe fi muɗum ko ɗum o lannoto no waɗi woɓɓe men kadi no waɗi ko ɓe lannoto fi muɗum nelaɗo maaki mi yamirima horugol hooru o wonoyi dumunni juuttuɗo o sikki nelaɗo yeggitino o ari kanko tigi kadi o ari mi nelaɗo yeetin golle ɗe mi waɗata ɗe naatanmi aljanna mi daɗa yiite laaɗo maaki alayka bisiyami fa innahu la ma'dada mi yamirima hoorugol hooru o wi sabu gorko ala ko fotata نعم دليل ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في عند الصحيحين قال في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا الله أكبر هنيئا للذين يصومون الخميس والاثنين وأيام البيض ويصومون أياما أخرى في سبيل الله هنيئا لهم نلا دماغ على مو إجيها جيها الله من هورا يلا الغودل حرف في الله هوري ولكن أمي ماكو أنقص ونافي أستاذ بن وكيل بكاي داوي بهورا تنمو الكميس بهوري توم haɗum no weli on tigi fayda ko fiyo ɗum yees si tawi yimɓe ala ɗo mo worata si tawi e bantoɓe ɗo ge wattoɓe taw ko fi allahu on o laɓnani allah andu hen on tigi hoorata ñalla fi sabilillah sina allah woɗɗintinna yeeso makko ngon e yiite ngel sabu ngal ñallal ngal o hoori ka yarete ndunguji 50 اللهم باعد وجوهنا عن النار الله وقت تنجز من تنيد الله ده يجيبك ده ينامي هاي ما كده والله وقت تني حق نمون يجيد كيار دو بيجابا دجل هذا يودو دادي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ها فقد فاز والله ما وقت تنام يجيدك وبنامك الجنة وناتي إما راي ومالي نعم هو بونغول no jogi ɓuran ko tawata fayda nde ɓe ɓuurde mara ngal ɓuran ɗon e mbattike suumaye fayda ko hewtu ɗum korka kan taho min hayfuɗo mum korka no jogi ɓural no jogi teddude nenaɗo ɓe sohla sohla maki la halufu fami sa'in atyabu inda allahi min rihil misk ko hunduko howɗo luɓata ko si waɗi joni hewtiwano ko alan sara on tigi neɗi fankugol o wowlaani o maɗɗaki ndiyam o tuuta wala men foti tuuta ɗen dembi ka hunduko ɗen andi odeur yalta e hunduko makko odeur ko enen tawata ɓane min yiɗa ɗum no wela allah ɓuri angiri misk parfait ɓurɗo urude on ko urata en ko yiɗɗen yo ɗumre e machallah ɓe no waɗi parfait ɓe rewi ɗo wona e ɗo fayda leere fof hara batte no yiwaade no wela allah e ibnu rajab alhambali o wii ko faada ɗo o wii kala dewal ngal tawata so neɗɗo o waɗi ngal haray wonde ko mettata wonkiino toon allahu subahana wa taala weltoray ɗum kañum o yoɓa ɗum ɓay ko kanko yamiri yo dewal ngal waɗa
nam amma ɓuran suumay ko helti ko e suumay ɗum ɗum kadi ko hunde wonde goo ɗen kallasini dewe ɗen fof ko Allah o soway o multipliére Allah subahana taala a watta gootum o yoɓe ɓeɗo gootum kanko no moƴƴi si tawi hay société ji ɗi no waɗante en bonus waɗa recharge ɗo tel e wattade toon bonus tel kamɓe le kam ɓe ittata ɗon hino koko lannata koɓe mari kon yimɓe hulani wota lanna hiɓe huli basam hiɓe huli fayida Allah subahana taala ko mari kon kañum na ko lannata ko mari kon kadi fof na fi makko kanko ko fimen enen tun kanko kanko ronka e waɗande bonus o so way moƴƴi noon ko ɗum waɗi adi hadis sewluɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki kullu amali adama yudaafu alhasanatu bi ashri amthaliha ila 700 ضيف إلا الصوم إلا الصيام يقول عز وجل إنه لي وأنا أجزي به لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه أو بصيامه nela nabi sallallahu alayhi wa sallam o maki golle ɓiɗɗo adama en fof ko soweteɗe ndewe ko watta ko fof barabi mum koko sowete o wi gootum sowete waɗe sappo ko ɗon fuɗɗi minimum on ko ɗon o wi no naɓe ha temeɗɗe jeɗɗi waɗa gootum tawa joddi makko wonno ko gootum wono Allah subahana taala multiplié ɗum o yoɓe ɗum temeɗɗe jeɗɗi ko waɗi ko o mari kon na ko lannata ko mari ko nafi makko o marani ko fima o wi ha heddi korka kam Allah subahana taala wi korka kanno ko min jeeyka assawmu li ɗum ɗon ko min jeeyi ko hunde spécial ko hunde particulier ko min jeeyi tawa no anda julde nde ko kanko jeeyi hajju ko kanko jeeyi ko qur'ana jagene ko kanko jeeyi sadakaji kanko jeeyi zakkaji kanko jeeyi ɓay si tawi o yoɓaali a goto ala yo goo kono hunde no nder to pur no e nder ko pirata korka kan kañum ɗum ɗon samrula gasata mo hooray ko Allah hoorana ko waɗi ko Allah subahana taala tun e ma an andi siiɗa hoori gaɗɗo lurtuɗo andata ɓeyne yiigo alay korka nam yiigo no korka de onti no hoori no haɗa himo andi himo hoori Allah subahana taala no andi himo hoori kono haɗa ko faala ko yimɓe yo mansumo ɓe waccimo ɓe ɗuman kono noon woɗugol on tigi no hoori ɗum ɗo ko Allah subahana taala tugi makko andi ɓawti way naatugol e nder suudu o omba o ñama toon o naata e futti o futta e futti ɗon o fertina ɗon ha ɓernde makko ka ɓurtoyo on tumati o yalta o wi ko amoƴa waɗo enno e modi aw hande mi andano feƴƴitanga ñalla ko ɗum waɗi Allah subahana taala ɓayimo andi korka kanko an tun e makko andi si hiɗa hoorima a hoora ɗum ɗo o wi ko min o andi noon sifa o inni yadau ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu li ajli as-sawmu li wa ana ajzi bi riwaya goɗɗo go riwaya Bukhari o fuɗɗori yadau shahwatahu wa ta'amahu min ajli e riwaya goɗɗo go o ɓeydoy yadau shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli as-sawmu li wa ana ajzi bi o wi ko fi honɗum wati korka kan kañum ɗum ɗo ko min jeeyi mi yoɓay ɗum ɗon joddi spécial o horɓe himo acca ñamete on e ko yarata kon e tuuyo makko ngon fi a mi tawa fof kono ɗon fof ko pré hay goto kadi reena himo wawi wadde ɗuncitoɗo ɗum o hutora ɗo ga ɓernde makko ɓutta tawa hay goto anda o wi kono anda he ene Allah no renimi ɗo ene ko Allah yanimi mi acci ɗum mi acci ɗum ɗo ko muñal molanangal si on tigi muñaki o wawata wadde ɗum ɓay noon mo muñike Allah yoɓay mo joddidi goɗɗo anda ɗum ɗon ko sowa e ɓuri temeɗɗe jeɗɗi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri hisab Allah yoɓay muñiɓe ɓe waɗi dewe
o yoɓa ɓe joddi ko kanko tum andi goɗɗo anda e mbewmu ko noon waɗi imam al-Qurtubi himo haali ɗum ɗo o hadis ɗo o wi wona wondema korka kan kañum songol mungol ala limite gollentude fof no mari limite minimum on ko 10 maximum on ko temeɗɗi o wi korka kan noon cowalle ala limite no wawi wonde muluure no wawi wonde muluuji 5 ha ka Allah faala o idan musidɓe julɓe tedduɓe pere param ɗen wakkilan ɗen heɓna ɗen fi suumaye ko hewdu mum wota reedu goɗɗo taɓi fi suumaye no arde no gasa ko ndu suumaye ɗo tum horata haɗay ko wiyete korka kallan ni nde suumaye no aroya 2024 taway an Allah mahfir lahu warhamhu wowlama e hoore walla ɗum ka haqqille ma wonde muɗo suumayero ko ndu woni suumaye ma sakkitiɗo ɓay pelle a heɓay suumayero sakkitiɗo tawa hande kadi ko nduɗo a hawrata wondugo yeeso ɗo si a waɗi ɗum ka haqqille ma a fijata mawɓe gono ma kayno ɓe maki mono andi maye ko arata hikka o mettata ho wonirde mo andi maye ko arata hikka kala ko waɗa manen muñanike mo ina sa waɗi ko nduɗo woni suumayɗo ma sakkitiɗu ka adna ɗo ko nduɗo tum horata a fijata e mayu isan wakkilo de en anda ko ɗum arata yeeso aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثاره واكتفى. عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ايتي الله سبحانه وتعالى كفدode e ka hakkunde e ka timmode himo hani yettude himo hani jarnude himo hani mantude ko kanko itti en ka en ala waɗi en danki en moƴƴi e meɗen fontani en ndi leydi ka wone fuɗnani en puɗi saɗini ndiyam waɗani en hendu e nangue e kala ko hato yinɗe wa atakum min kulli ma sa'altumum kala mo ko hato jinɗen ko fof waɗani en yettimo en jarnimo hiɗen irni haqqe makko wonɗo e hoore men kon ko pellet ko haqqe makko wonde koye rewko kanko tum ta en bakinirmo e hay fus ta en shirkamo hay hunde ko jalɗi ko fanɗi woni ko jinnawi woni ko malaikaɓe ko annabajo ko nuraha ko waliyajo ko hayre ko leggal wota en shirkidamo hay hunde geɓal makkongal kanko ɗum jeyga hiɗe irni ɗum hiɗe irraniraɗo men Muhammad sallllahu alih wa sallam nelal ngal ko Allah nelinimo giggol e hoolare hiɗe irriti kadi seedi wonde o yottini o laaɓanno e reedu o ɓangini o waaji o ekkiti o elti kala ko naɓata kala ka moƴƴere heɓoranta en o tindino emo woni wakkile ɗum ɗo no moƴƴani ɗum danday on lette ɗum hokkay on mala sabu ko kiɗo meɗen yo Allah juuɗe makko juuɗe e sahabaɓe makko ɓe fof juuɗa e dendanagal jokkuɓe dina kaɓe jokkuno kan yo Allah jokki en kan dina tabitinen e makka ƴetten kadi e nder makka allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe suumaye ko ɓattiɗum hiɗen andi horgol suumaye ko tugalal naya ɓangal e tugal l'islam no arino hadis wonɗo ko sahihen hadis selluɗo mo en fof ko anduɗen buni al islamu ala 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. والأدلة في ذلك متضافرة لا تحتاج إلى سردها وأنتم أعلم بها مني. هنا عندي ستاري وللشرط جن تمي إهور نقطع هذا هو ونفر الله معكم. ما هي هذه الشروط؟ شروط وجوب الصوم الإسلام البلوغ العقل الصحة
الحضور، وإذا كانت المرأة أن تكون طاهرا من دم الحيض والنفاس. إذا شرط ستين مئة بطل هذا يقولوا بسيما يوحيكم ونقول جلده وأكي كافر ونقول هل فارو وأكي بايكو سيكو هورينو وهبي براني ونقول مرد حكي وأكي فيتلو هورا تايس هوري جبتاك ورين كان كهيون بكا ومين داك هيون ونقول سيلو sorti namni nona riyada ta e korka himo neona tagi gol si himo tagi ni onikay hapo hatu no niki wo yoba si o tagi ke niku gol few o eta lonto mudu wono gol harano ka mudu sededo so tawi korka kan dampina mo ka sede yaga riyada ta himo neona tagi gol o nyawlo dom faman kan minkum maridan aw ala safari faidatu min ayyamin ukhra se ko sonnajo joto haramo labi o dagi da jibigol on daari jiijam fiinaye siɗiɗo satti jitimɓe haray horugol ngol waɗɗi ke on tigi nelaɗono sallallah alih sallam suuma e naatino o makano sahaba makko ɓe awa lewru teddundu ɗum ari tawi o allah subahana taala farli horugol ndun o farli e moɗo horugol ndu nduɗo omi cheytaneji jali ɗin ɗi callete ɗi ɗumɓe dammuɗe aljanna ɗe fof ɗe uddite bimana sabuji waɗani ha naata aljanna ɗin har ɗi no weeti dammuɗe ɗe fof ɗe sokke bimana ko watta ha neɗɗo naata yite kon hara wela haykude hara empêchement no woodi e muɗum wono andi ɗen noon min hayso waagi ko noon woni o wi tabiti wonde allah subahana taala no mari rinɗinteɓe jemma kala e jemmaji suumaye ɗin mo mari ɓe windata wonde ɓeɗo ɓe rinɗinama naatugol yiite bimana ɓeɗo woni naatogol yimɓe aljanna allah waɗi ke yimɓe aljanna si suumaye darike allah e suumaye tawe yo allah arsuko en waɗugol golle ɗe o yiɗi o yaɓlidike suumaye tawa suumaye ko nangi bakkat so tawi tawdege bakkat si suumaye darike yo neɗɗo wakkilo o eto hara suumaye o accidanime bakkat sabna sortuji wakkilike o wakkilike horugol no allah subahana taala yamiri noon rento e ko harmi ko nde suumaye no yaha haara e bakkatiji makko ɗi fof ɗi ɓooli kiɗi laaɓi bos o ari hadis wonɓe ko sahihayn hadis abi hurayra ɗanno sallallah alih wa sallam o maki fitnatu rajuli fi mali wa ahli wa jarihi tukaffiruha الصوم تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما في فتنة كونت هبتا بكاتوجي أنا وانت قال إيه يقول ما كونت ما إجاودي ما كونت وهبتا بكات إما فينا سجاودي كهانا ما أبونا ما أنت كما أدعي نيتي نياتا أوبا أويبو ɗum ɗo e kawtal makko ko waɗata e laaji teleyta kawtal ɗum ɗo fof o wi no yaafo on fitina ɗon on bakkata heɓotode ɗum ɗo julde makko nde e forka makko kan e yamirgol ko moƴƴi hanɗo ko woni e to nden hara suumaye accidadege bakkata e nder suumaye ɗe gandi sappo sakkitoro nder to eɗen gandi ɓuure koone nder muɗum ko wakkilagol préparo nafsiya e to wonkiki heɓuɗa wonki kin fewno ɗo harna hara reedu mum ɗum taƴa ɗum ko fi suumaye wola o tawa reedu mum ɗum taƴi maɓe he onno kadi o suumaye feƴƴirta hanno ani no huli wota honɗum wota maako fi ɗum andu woɓɓe goo no woni e nokkini goo no wawi wonde mbaɗɗine hara ɓe ñamani sabu honɗum sabu heege sabu angal sabu tampere sabu soñdia woɓɓe ko noon wuuri an noon allah waɗi koyen ɗum liru wuutu kadi namɗo ɗum ɗo fof woni a ñamata ko woni ko goɗɗo ko fajindi feewi ɗon e nangue mutude ko ɗo wiyeɗa wota ñam wota yar wota dafnitu goɗɗe ko nangue muti guer ko falɗa ha tuma fajindi hewti ko feerata ɗo moodi allah subahana taala ko ɗaɓɓiɗen koko seeɗa ko woni ɓuren koko boyi haɗa e ɓuren allah subahana wa taala en torki allah yoɓe tawne suumani allahuma ballighna shahra ramadan اللهم بلغنا شهر رمضان وارزقنا القيام فيه
وارزقنا صيامه وقيامه. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم زكي انفسنا واتها تقواها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم انت الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم انت القوي ونحن الضعفاء وانت الغني ونحن الفقراء وانت على كل شيء قدير. اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وبنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكفِ نزلهم واسلم مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا اذا سرنا الى ما ساروا اليه بمنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا وقنا شر شرارنا. اللهم قنا شر شرارنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آمنا بما أنت أهل به ولا تؤاخذنا بما نحن أهل به. أنت أهل المغفرة، أنت أهل الرحمة والمغفرة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دنا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا وردا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تراصوا وإلى نقل نهاية. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين لوال من ولد النوم على أستاذ من السيد الدكتور محمد إبراهيم السيد على إن شاء الله تراني خطبة مكان خطبة تيجي على وطن نان تجري كونتي جزاهم الله خيرا. على إن شاء الله سبحان الله من ولي يومي كفطرو هن هاي كنت ما ترى باينان كذا يونا بندو مهارة إلى أبدا شكا بقولي من يسمعه ونشيخ الحسن البصري كون كل ورد ما كون كيبا من كلاو الفيصل كفيل الدين كون أنت تيمون أو بسيط مارلا لما نقول سيد إبراهيم مارلا Isa Jorge ba ake koti pa ni ka dina eta lao Isa le komento no bene ka Facebook wal ni ka mo kore hola de ni fu ai da ni ka se jallo ka prata lu de ka tina ni ko ka radio Matador de jallo ka radio Bolva ko ke jazakum la khaira ya le kul mutile ai ko ta Isa la ko to mo bena ka ke mu le mun ki ke ne wali ai do ko lande ke tun ai ko belanda de jeso ni usano jamo no ni ta ko metro. إن شاء الله نكون نجي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم. Hari
yono kare fi yorni yeta kun kare da ko ta kun kare da mauna wadani abato ko hinno non ko minta kala ko digi hilni o henna hera ko khutba ala na ko riado yono telefoni ni to ko hani kon ko ri wadine ana no futa do ko no yeno da se ana do ko yari ko jodi hakko do ko futa do khutba sidari wadi rai wadi no mo ma ko ngo ma rai khutba yatake si awuri no ma hadi goddo no yatake awuri wadi ma yakhtu abra wadi ma yakhtu ana ni wadi khutba ko yadi ana ni wadi khutba ko wadi ko futi hala kana ka ay jodi ka ganguna wala ko ni jodi inna wadi wadidu ama ni wadi khutba ومن مس الحسى فقد لغى ومن لغى فلا معتبر ومن قال لاخيه صح فلا معتبر اي مريل سي امور فانكي بدي دوي ارنيرو جو بدي ترولو نبض دا وبيها ولا جو meni ka de fitri ko ko be wadi samaka ani obi ko wadi samaka do ngari asi ko ko mi wadi samaka ala mera ele khutba ko ngare ma juma ko kan ko ben futa ko ma juma wala de ma juma ko ni festi ya yo ko yo jure fana ko ke ba ni juma mutawaka bala ko do ni tes ella heba ele naaw ni maka ko e kalau cuma mau heo, cuma waktu pergi orang di ini udara, berada di udara. Kalau udara terlalu itu sifat nasa itu berbeda. Waktu udara ada dia masih ada orang begitu baik pun. Kalau ada orang di kota kasih di kota yang lain, orang yang ada di kota kan fini berkali dengan kalau pergi mutawar. Halo mutawar. Jadi halo pun pemboga si ari itu orang kubun dan orang mahal. Orang tahu halo pun orang kubun bisa kubun ini dia orang mengaji ya orang mana orang khutbah Quran orang ko yo jaro orang hero Quran orang buat khutbah. Halo pun kubun masalah billahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Min kadi ko sabe hewtugol maɓɓe ɗo ɓe waaji en naatugol maɓɓe ɗo ko waɗi ɓe maaki ko miniti noogay fawata minti noogay on ka fawi ka hewti miniti sappo e jeenayi on tawi ɓe derke ɗo ɗum ɗon alay koyo waajo en enen julɓe men haray kadi alhamdulillahi tawiyeteɗo miniti joyi ma jeego ma jeeɗɗi lutti ɓe sallimni ɓe julni e juma o no woodi noon woɓɓe ɗo si ɓe seenike ɗo hala woɓɓe no seeninoke ɗo e 10 heures ma 9 heures ɓe waɗa futba on ɗo hawna 2 heures 20 hala yimɓe ɓe ɓittike hay kadi mbiɗo lanndi toon goɗɗum o ñaagoto e masadi kala mo koɓɓen ɗo mamum ɗo haa wona suumaye ɓay ɗum hare ko deftere nden fof wona naɓeede mi ɗuuɗaali yiide hiɓe julnira masadi sabe dabba ko ustage makka tummiino julnira ɗum nde wootere kadi loɓɓe pillitaaki ndala si ellano toon e si taw hara fof no fota ŋattenene no hakke ɗo ngeɗi haa kami woni ɗon e gandal assalamu aleykum Assalamu alaikum. Jazakumullah khairan wa jara alaikum wa hay suratu Masad
fini tawi wonde dabba ko jotto haaɗugo minen ko ɗon ɓe maani dabba ko jotto haaɗugol kono waɗi minen ɓe innano naaya nden ko sortu dabba yiya buure a jangi to sortu dabba yiya buure a majje yimɓe no fikno ɗum e suratu masadi ko haanano jangede sowroode siya ko yoddanago nelaaɗo ko yenna ko honto nelaaɗo lorri mo tampiri mo sonjiri mo sonjaɗi ɗi fof ko allah subahana taala kadi kadi yenni tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fini yahabbu bi masad ko hanamo jangede hanamo jonnirede mimino hen mo jonnide ko sago ɗum hay darsa mo sandi wadde o ka lambaji so wona mi faali lambaji ko kammo mi jonnide mino hen mo jonnide ko fiya ɗum ittugoɗo ɗum e hakkille yimɓe ɓen e anda ɗum ɗon ko allah wonde ɓiɗigo ko salde kadi ko golle na e wuro somi heɗo anda ustad kare naforori docteur makka e docteur kare ɓe waɗi ɗum ɗo jaga ɗum na e lan gasa ɓe landoyo si tawi ɓe ɗumandi ɓe hoolino ha gasa ɓe landoyo kaw ɓene ɓe juulino ko goo ko tappa ɓe juuliri ko ɗum ha ko ɗomi ko gasa ɓe ɓeɗo kam mo hooli yo ɓe ɗum ɗum naare yimɓe haajino ko ɗum naare eɗen andi sa itti ɗon sortu tappa sortu masal e alquran arde waɗake kaamirande kadi kaa wallahi hay goto so samoɗugol ɗon hay har feeroode sa montinma ha feeroode anda julɓe fof ɓe mon ɓennaano man jawla ɗum ɗo ayi kin woni ka qur'an sansatat ina ko jottewol hanagol jangede hanagol juldirede hanagol jangede nokkeji fof ala fotaji nokkeji fof noon ko alqur'ana ko min kalamillahi ko allah tigi e kanko tigi yewti noon kanko tigi wi tabbat yada abi lahabin wa tabba ana ko gongo allah wona ko taga haray ko hana jangede ko hana barkinorede ko koye barki misalla ka moccira sur tabba moccal tabbat yada abi lahabin tabba an ko sa moci ɗum goɗɗum woni ahude ɗanon a fata mi maayi ɗono dagi noon o moƴƴi yalla kadi seedina inchallah jazakumllah kulla hayr Assalamu alaikum sir. Alaikum salam. jillodiri an ha ko seeɗa kadi ko ladde joni goɗɗo no darde juurirde e nden ko darde juuri nden ko goɗɗo no yiɓɓi kaaji ma jogi kaaji ma ko goccuma ko kaaje ñaade o ƴettoya sen kaaje o adda o waɗa ka subaka man juurirde tawale o duginaki o o soodade juuɗe makko o toraki mone gari tawi no goɗa ko juurirde ko suudu allah mawɗi ɗum ɗo waɗana fus yon noon goɗɗo o kadi no anndi yiiɗum yiɗi o no ƴettode kaaje o tawa no gasa haray mo anndi wonde oya o ka on o kadi o sooda kaaje ɗe farle ko ɗum kono ko ɓeynata on yiwɗo ɗum yoto anndata est ce que jon kaaje ɗe ke wonde damde yimɓe ɓe famodira imma jon kaaje ɗe konko maade dar wonde damde o soodi yoto ha famode taw moƴƴi parce que neɗɗo ɗumita ɗum neɗɗo sikka mo ninanani daña goɗɗum ko feeñi ñamɗa kono sa nanɗo ke annoyi jagayna aha e mbiɗaɗawana sago batawade sen farli joni wonde jon juuride wonde damde juurde ko ko landaki koyo ƴettuɗaki makko ɗe ko wadde wadde ka juuride tama kay ko waɗɗo ko wona so rewi dagaji fii ko julde wona e annude ga ƴettu jawdi goɗɗo o rewna waɗa ka juuride kaɗaɗo donc taadi ala haqqi gayr neɗɗo jawdi makko ni
nden julɗo juulataake e muɗum o oye hata juuɗe hay bakka ɗo ko kanko waɗa ɗum ko kanko ɗum no juri hannda so goɗɗo ko ari ko juula e nden juulide ɗon ko ɗum waɗi hay si keefeero addi jawdi muɗum waddi ka juulilde ɗum wonnata hara ko wawi juulide ka juulde ko ɓella ala juuɗo ɓe nani fewre ko ɓe yaññay no juulide madina fewre Abdullah ibn Marwan fewre makko ɓe lanto ɗum o hadduno jawdi woni ko wallitoran ɓe pili goɗɗo ko ko yitteno koye kakanɗene heetorɓe wala foti no tagi no ɗumare o hakkude ƴettuɗo jawɓe kolti kaaje oyare e waɗe an o duminaki ko ɗon ko hanko juriɗo kamɓe juugoɓe no sembe kamɓe juuɗa ɗum o tawti yiɗo joni ɓaɓe ɗani ɗum jiwta ka juriɗo kala e ɓuri piiji haara e goɗɗo anda ko ndewta kono ƴette ko feeñi ko ɗum ko illa e dow dan tokkiraɗa gorgal tunaji goɗɗo feƴƴina ɗo goɗɗo feƴƴina ɗo wattingol waɗe ka fana ɓure on adde naade nokkugo hokko toon sandigal ɓe maaka e ɓure on adde ɓure on ƴetto e yaltite ɗum jama o fof hawto daro ɗum hara mi humpa so tawi ko jooɗa ɗongol no moƴƴi so tawi ko dara ɗongol ɓeɗo ko landi ko si tawi fure no arde yi fure no arde taw ko mandi asa wigo fure no arde no worla noon koy kono fure koye arde ɓe ara dawani kono ɓe set en yi fure no ardede imma ko daro ha fure o walline ma fure o feƴƴa feƴƴitay ko feƴƴinteɗo haray dara ko moɗɗon no jogui ɗasdi kala wawi jooɗade no tabiti e makoila seydi sallllahu alayhi wa sallam maaki si o yii fure no arde wota on jooɗo ha fure o walline ma fure o feƴƴine si tawi ko feƴƴowo wota on jooɗo ha fure o feƴƴa fes siko haɗo mo adda wota on jooɗo ha fure o walline taw kiwode nan sallah sallam ñande fof hayde ke fure o yimmi o dari saba ko indi koni ko keefeero ni oni wona wonkiki allah tagi iri fure on wonki mo kin wonkiki allah tagi ko wonki kin ko allah tagunoɗo waɗi ɗum ɓandu ko kin wona teddinede kono ari e hadisaaji ɗo wonde o accituno wonde immagol dawa ɗon ɗo ɓe waɗi ɓe yaltini ko kala ko ɓe moɗi hakkude hadisaaji ɓeydi ka sakkitore ɗo mono faala yo immu so yi fure mono faala yo jooɗo ko waɗi ko ali radiallahu taala anhu filan makko indi sa faala immo sa emmiki a waɗi sunna sa jooɗiki a waɗi sunna sa wutino ha imade ɗum no tagoto e hadisaaji tabiti kadi ka sakkitoɗa sa sallam yi o imani o noon yi wonde o immotono wonde won ka imade o billahi tawfiq laɗa sakkiteñagala assalamu aleykum ana usage en ko fiwanoɗe juulirde goo no woodi hara ka qibla majje hiɓe wattini fureji bon haray woodi faalaɓe ittude ɗum ɗo ɓa anndi haala kono ɓe haɗa kadi ɓe heɓani doole ittugol haray saɗi a juulugol nden juulirde ɗon julde nde e nden julde hara ko holɗum wonitta accawaki on gari ko ɓe landi ɗon ko juulirde goo no woni hara ka qibla majje hano surra ɗon taw wonino ka tere qibla no woni e juulirde ɓuri juulirde meɗen haray no surra ka fewno qibla taw an hiɗe nandi surreteɓe ka tawa ko addaɓe tigina sorregol ka yeeso juulirde wona yimɓe ɗinalaniɓe wona yimɓe soɓe ɗum addete waɗe ɗon ha ko garanteteɓe ɓe ɓe mana ko yimɓe wonaɓe yoɓitede moƴƴe leydi ɓe waɗatno communauté o imma ko kamɓe so ɓakkuno leydi ndi ma kamɓe darde juulirde nde ma ko kamɓe woni mawɓe gorol ɗon laaminoɓe ɓe nonɗi ɓe fewi ɓe toñaade ma ko karma ko ɓe kummanoɓe kamɓe jangin ɗo fof en tout cas ɗo ko récompense gol ko yewtugono tigi moƴƴere ka tanƴinagol woni so tigi surama ɗon ko wona e rewede allah ɗo ko juulete e ko jangete e ko wirdete e ko jaldete inde allah woni ɗum ɗo kamɓe kadi ɓe
كان الوجود جاء الله صلى الله عليه وسلم رد لنا الوجود لنا بين الحديث المسيء صلاته أو المسيء في صلاته وجولي ترتيبهم حما جولات وكل ما سجل كل ما بيجي هو بودي أورجانيزات نا يقدر جولي لما وسألني وأرجع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يصلي فإنك لا تصلي وعلى يجولي لنا ماكي يلتي رجولا أجولا وربطت كل الرجول عقل ما متر سيرا بلا مولك على برو على بجد اليوم لنا ستاني وقت بمجد لنا الرجول دم سيد مؤجال في وقت كيف نتكلم أورو علينا بايدون نتكلم عن رجول جونا بجد كان هذا وقت من القرآن جونا مبين مجد القرآن ما نقول جونا لنا كفونا نمائل أبو وجي نطور وقتكو باي بأن طبعا ما بنوانو بنوبة بسيكون بنوبة وفعل مؤجل والله فعل مؤجل كل وقت فعل مؤجل وكمؤجي ورقعه بالجمهور إما كي أبدا المسؤولين أي أن رجل نهانا يتالي قولي نهانا يتالي فالستائي كدور اللي كبولي سيبقى قولي أنت جوري لك سنوار الصوت لك ونكيرتي ونقول كحاني وما يقول لنا أنا يقول كل لا يا أبو بكر عمر وناك الجوري لسورة هناك الجوري لسورة كوكا شعب من عائشة هناك يقول كو ينمي ونقول ننادي أبو جيل قبل إنسان أبو دراب أبو سوان أبو فمن يجون أوقعي كما kita no kami kai sura ko mo kita ke nabe ko fa hada rumna be na be to kono la nasallu ma ki la tusallu ila al-qubur wala alayha wala tusallu al-qubur wala alayha ta'um dawa wala al-qubur yujunu wala fawtu yujunu amma ta'um fawtu al-qubur yujunu sila ina yasuri kadibula e fawtu da yorno ngol hadu gondo bonna yude do hali nahyu يقتضي فساد المنهي عنه فهو يكره الموت ومن هذا الوجه فشك يدخل الظاهر بإنسان يولي دور يسر أفيوتي نكره ويولي جدا من الكون وقالوا إني الله ستريه أمام وجود نقوه أعلى يجولي تريه أو يلتري أرض وليسركم ووجود مثل هذا وليسك أو يلتري أما ستريه ما يفعل على ajuri ba fera kono do asa jura do ba da juma ba da jama ajuri ba no sedi ko no ku sedi sai fera ala ci ala no wale je be ha no wale ka ko sai no wale dai no wale jura ko ta ko ma de no sura ka yeso mo yo jura no mina ke na na ta ku to ma ko no ko ne ko no ko dai do sa te ka me ya ko sunna si ko assalamu alaikum tasike men tawi kamen ga juldeji no ɗuɗude woni e secteur goto ɓet no mari juldeji tati juma secteur goto ɗuuɗi ha tuma o juldeji ɗo ala ha hewde min tawi kadi weekend no darnude ɓeynawa menen kadi julde amen minen kadi minen darnude julde ha yinde jullere alaji kaari jullere monsieur kaari ma jullere leño kaari ko honno yirɗo fitilma ɗi juldeji ko wona darnede ha tawa secteur gotum ɗi tati nayi fof no wawa darnede e secteur goto pero ko lamdi ko lintina ɓurɗoɗe ɓe juulayɗe juma haɗo ɓatoni ɓe wiɗo ɓe waɗanide joni kame ga juulitede no ɗuuɗi ha yani juulede juma ɗe tawa koye secteur goto o ɗiɗi tati haɗo ɓatoni tawa heɗe heewata joni daari ko ɓayde ɗo heewi joni yimɓe nara heewde ɗo ko ɗum nde to wona e darnide fare ko wi gon ko ɓe gorgoroɗa ɓe darni e enen kadi darne ga yandi ma ɓe jaɓaade waɗen ƴettanden no almamijo en ala toon sade ngal almami ɓe jaɓaade fof ɓe noon enen kadi darna
satti mo daga ika julirde darne takko julirde ko tawan nden arde heewata fesi woɗɗon yakkati ɗum ɗo haray ko ballago wona ko haani adday sendugol jama o adday luural hakkude e siɓɓe ɓen hakkude mofte ɗe kono so tawi no woɗɗoni hannde ɓe yaha no woɗɗi kilo 4 kilo 4 ɗam joni liɗo no waɗi limite hakkude nde ɗo julde e nde ɗo juulide si tawi a sinta e julirde goo darde hakkude nden to nde fawta sinjude e julde wonde ɗo noon won ɓurde ɓattare nde ɗi waɗi kilométre aji si ɗani no timma yimɓe wi kamɓe sa e uddide kono noon andi wiide si tawi yinomantinama dow rewama to ɓuɓɓe ɗuɗe ɓe maɓɓe ɗon ko yeɗi soɓɓe ɓe jonnama seftoɓe faga e ɓuɗe ɓe ɗe wonde anda non ari kono ɗum hanni ɓe aɗa gandu e woɗɗum kono sinama kala si tawi julde ɗo julde heewa ɓe ala heewde na yimɓe yiwɓe ko woɗɗi hara seppu mum tampinaye hara na julde ko siñje kakko ɗon juulede juma tawi noon ko jamon hara yalla ala muɗum wabillahi tawfiq Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hare musidɓe julɓe tedduɗo yafoto komi faala mumtude ko kumpitara ɗumgal haɗay ko yowdi e programme ji e dartude docteur Oumar Wuri Bare ɗin ɗo e hutubaji maɓɓe e fatawaji fof e muɗum ko ɓe waɗiranten henda woni ɓen to Conakry. Haray min humpita musidɓe wondaɓe ɗo fof haray kamɓe docteur Oumar Wuri Bare ɓe joguini application wonɗo disponible ndini ka Play Store wonande musidɓe jogui ɓen personji andiri fof si ɓe yeehi ka Play Store no lewanoɓe wawgo tippingol application mo haray ko honno ɓe ɗaɓɓitirtamo koye ɓeew ɗum ka Play Store ɓe waɗa inde docteur Wuri Bare docteur on ko abrégage français Wuri Bare ɓe yeehi application mon ko photo maɓɓe woni ko waɗa haray noon si ɓe tippinima no rewanoɓe hendagol dartuji docteur ɗin fof ɗon ndini haray docteur ɓe mari dartuji ñande o ñande kikkiɗeji ɗin fof bindiji ɗin kay fof ɓawa subakaji ɗin hino woodi ko wan noon e fatawaji ɗin ɗo kay hino woodi ton ko ɓanni en 2000 ko fayi hino ton hiɗi sendita kadi ko tawata no rewano musidɓe ɓen faydani lande ko landete ko 95% si ɓen ɗiɗi yehi ɗon ɓe tawayi hino woni disponible ton hino sendita visa café korka e haray ko ɗum ɗon min faalnon ɓambitinande amma jogi ɓen iPhone taw kamɓe ɓe gandina e muɗum nder bandare jele ɗo haɗa kamɓe kay duɗe on ko debouɗi DHA duɗe on wawa yigol application ɗi kala wawoni télécharge ɗe haray ko ɗum ɗon min faalnon hen ɓurde ɗo e wonande musidɓe haɓe yimɓe muɗum ɗin fof mi jarake ɗo nan ko wan noon duuɗe on wawa yigol application docteur on ɗo wawa yigol application duuɗe ɗina vidéo on haray ko noon e faano ɓurde ɗo mi jaro kadi o ɗo mi ina